أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Slava i zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju svih svjetova. Neka je selam i salavat na sve Božje poslanike od Adema alejhi selama do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a neka je mahsus selam na našeg miljenika, zadnjeg Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo moje kratko izlaganje iz segmenta iz mog ugla bude jasno, učinkovito, pa ako Bog da inšala da se okoristite i vi i ja i da nam Allah dželešanu upiše u naša dobra djela ovo vrijeme koje provodimo zajedno. U današnjem segmentu iz mog ugla ću da govorim o Fatimi radijallahu anha, o Aliji radijallahu anhu i o Božjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, o odnosu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prema svojoj kćerki, miljenici, najmlađoj kćerki Fatimi radijallahu anha, i odnosu prema zetu, a i odnosu između Fatime i Alije, njihov bračni odnos, život kako je tekao. Pa evo samo na početku odmah da se posjetimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Božji poslanik, da je rođen u Meki u aprilu 570. godine, da je živio, da je umro, preselio na Ahiret u Medini u svojoj 62. godini, 632. godine, i da je za to vrijeme da je bio oženjen sa mnogim ženama, ali uglavnom sa našom majkom Hatidžom radijallahu anha, da je imao 6 djece, od toga 2 sina. Imao je Kasima i Abdullaha, oni su preselili kao još mala djeca. Imao je još 4 kćerke, njihova imena su Zejneba, Rukija, Umi Kulsum i Fatima, dok je Ibrahima imao sa Marijom, koja je rodila Ibrahima, ali Ibrahim je preselio još kao mala beba. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sva njegova djeca su umrla za njegovog života, znači 6 djece, osim njegove najmlađe kćerke Fatime radijallahu anha, za koju se u jednom hadisu kaže da će ona biti predvodnica žena u dženetu, ako Bog da inšala. Pa evo, kada je došlo vrijeme naravno da je Fatima radijallahu anha stasala da se uda, onda je bilo dosta prosaca koji su tražili da ožene Fatimu radijallahu anha, ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio nikome, nego je čekao da je Alija zaprosi. Kada je Alija zaprosio, onda je rekao da on nema šta da da za mehr, da on jednostavno nema šta da pokloni Fatimi, njegovoj miljenici, zadnjoj kćerki od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i Božji poslanik ga je podsjetio da on ima oklop koji je koristio u borbi i da to može da pokloni, što je on i učinio. A za miraz, ruho Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, samo da zapamtimo, već u to vrijeme Božji poslanik je bio i državnik i Božji poslanik, i da je mogao da ima, i bilo je dosta borbi gdje je dozvoljeno umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da sve što zarobi da to uzme sebi, da podijeli normalno sa vojskom. Međutim, Muhammed alejhisselam je dijelio sa vojskom i dijelio sirotinji, najmanje ostavljao sebi, tako da kada je se njegova miljenica udavala, on je mogao samo da joj pokloni jedan jastuk, jednu posudu, jednu zdjelu koju će spremati i jednu haljinu. Eto, to je bilo svega što je on mogao da da svojoj kćerki Fatimi. Pošto je u to vrijeme u Medini, kad su bili, jedan od bogatih ashaba je poklonio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem prostor ili to mjesto gdje je napravljena džamija, gdje su napravljene te male kuće za žene Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali kada je se udala Fatima radijallahu anha, Muhammed alejhi selama je bilo stid, bilo ga je sram da on pita
tog čovjeka da mu pokloni još jedan dio zemlje da bi njegova kćerka i Alija radijallahu anhu mogli tu da žive. Tako da su oni bili prisiljeni da žive podaleko od Muhameda alejhi selama i Božji poslanik nije često viđao svoju kćerku. Pa jednog dana kada je onako bio tužan, a vlasnik tih njiva ili te parcele ili te zemlje je prolazio i vidio je Muhameda sallallahu alejhi ve sellem onako tužnog i on ga je upitao jesi li poželio, što si tužan, jesi li poželio svoju kćerku Fatimu. Muhammed alejhi selam je onako klimnuo glavom i on je rekao Božji poslaniče, ja hoću da dajem ti ovaj dio komad zemlje da tvoja kćerka bude blizu tebe. I Božji poslanik je rekao da je njega sramota, da je njega stid i da on ne želi da uzima, da zloupotrebljava njegovu dobrotu. Na što je ashab odgovorio, Božji poslaniče, ja volim ovu zemlju što ti koristiš, što je mene najdraži dio, jer ti to koristiš. Eto kolika je ta ljubav bila ashaba prema Božjem poslaniku. I naime, poslije toga Fatima radijallahu anha i Alija radijallahu anhu, oni su došli napravili jednu malu kuću. I sad kako su kuće pravljene u to vrijeme, naravno to su bile neke male kućice, ali su imali jedan prozor. Uglavnom, prozor od kuće u kojoj je živjela Aisha radijallahu anha, naša majka, je taman, u čijoj kući je provodio najviše vremena Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, je taman gledala ovako prozor u prozor. Tako da Božji poslanik je imao običaja da ide i da posebno kad su oni tek vjenčali, kad su Božji poslanik bi imao običaj da prolazi pored njihovih kuća i da govori salat, da ih opominje na klanjanje namaza. I spominje se u jednom hadisu da je Božji poslanik navečer došao da probudi svoju kćerku Fatimu i svog zeta Aliju da klanjaju. Međutim, oni nisu ustali, on je pokucao na vrata očekujući da oni klanjaju. Međutim, oni nisu klanjali, ali je vjerovatno probudilo njegovo kucanje i on je upitao zar ne klanjate i onda je na što je odgovorio Alija radijallahu anhu, koji je rekao da koji je rekao da su njihove duše bile kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Allah dželešanu htio, on bi njima vratio njihove duše. Na što je Božji poslanik samo se okrenuo i ovako udario se malo po nogama i kaže doista je čovjek spreman da raspravlja, jednostavno da raspravlja. I to je i u Kur'anu se spominje da 56. ajta, mislim da je sura Kehf gdje se govori, Allah dželešanu kaže da je čovjek spreman da raspravlja. Sada ima jedan drugi slučaj, pošto je i, eto, već sam rekla da ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije imao nekog velikog bogatstva da pomogne tom mladom bračnom paru, tako da je Fatima radijallahu anha bila prisiljena da radi teške poslove, pa su oni u to vrijeme imali neki mlin sa čime su mlili te žitarce, od čega su spremale i tako da se njoj pojavili veliki žuljevi na rukama. Jednom prilikom je to vidio, onako kad je došao Alija radijallahu anhu i vidio onako uprašeno i vidio kako ima žuljev, on je rekao, čuo sam da je došlo dosta zarobljenika, zašto ne odeš kod svoga oca i zamoliš ga da ti pokloni jednog tog pomoćnika, jednog zarobljenika. U to vrijeme moramo da napomenemo da je bilo sasvim normalno da se imaju sluge, da se imaju robovi. To je bilo to vrijeme, ali poslije islam je naravno ohrabrivao i nagovarao sve osobe koje imaju para da otkupe te robove i da ih puste na slobodu. Ali u ovom slučaju je Alija, pošto mu je bilo žao njegove žene, a i on je morao naravno da radi sve teške poslove, on je rekao, pošto eto već došlo ti robova, zašto i ti ne odeš pa zamoliš svoga oca da ti on da tog jednog roba koji će ti pomoći ili žensko ili muško oko tih kućnih poslova. I tako Fatima radijallahu anha je otišla jedan dan kod kući, došla je na vrata kod Aiše radijallahu anha, naše majke, i ona je upitala da li je njen otac, babo, da li je tu.
Ona je rekla, on je još uvijek u džamiju, šta si trebala? I onda ona samo kaže, ništa, nešto sam trebala i otišla kući. Kada je došao Božji poslanik iz džamije, a on je inače imao običaj da poslije sabah namaza da se malo duže zadrži u džamiji gdje je i nastavio svoj ibadet, on je došao kasnije pa mu je Aisha radijallahu anha rekla da je njegova kćerka Fatima tražila ga nešto. I on je prešutio, ali kad je pala noć, on je otišao, kad je našao vremena, otišao je tamo kod njih i pokucao je na vrata. Sada već je bila noć, a oni su već bili u postelji, već su bili legli Alija i Fatima. Međutim, oni su rekli, Božji poslaniče, prvo su pitali ko je na vratima, ko kuca. I Božji poslanik je odgovorio, ja sam. I onda Alija je rekao, Božji poslaniče, evo samo možeš sačekat malo, eto oni su htjeli malo da to dotjeraju, da zategnu je, pošto dolazi babo, dolazi zet, da to, što god da su imali, da se prezentiraju u najboljem svjetlu. A Božji poslanik je rekao, ništa, ostanite gdje ste i on je ušao. I pošto su oni već bili na tome krevetu, kakav god da je krevet u to vrijeme bio, on je njih samo onako razdvojio i sjeo je između njih. I upitao je Fatimu, Fatima, tražila si me danas, šta si trebala? Ona kaže, jesam Božji poslaniče, pa šta si htjela? I tako ona je rekla, pa eto, čula sam da je došlo novo roblje, nove sluge, pa sam eto htjela da te pitam da mi daš nekoga ko će mi pomoći, pošto mi postaje sve više i teže da radim ove kućne poslove. Tako da je Božji poslanik uzeo je za ruku Fatimu i onda je upitao ko ti je to rekao da su došli novi robovi. Onda ona nije htjela da kaže da joj je to rekao njen muž Alija radijallahu anhu, nego je jednostavno rekla pa eto neko mi je rekao. Božji poslanik je rekao u redu, evo ja ću vas da podučim nečemu što će vam biti mnogo bolje nego da vam dam robove. I on je njima rekao svaku noć prije spavanja proučite sljedeće. 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 34 puta Allahu akbar. Tako da se namiri na 100. I oni su rekli u redu i sad normalno oni su rekli da će to tako da uče, ali oni su sad čekali da će njima Božji poslanik možda dati ne samo jednog roba, nego možda i 2 roba. Međutim, Božji poslanik kaže, Fatima, ja tebi ne mogu dati roba, a ima ti osoba koji nemaju kuće, koji spavaju po džami, ima siročade, na što je aludirao da će on najvjerovatnije uzeti otkupninu od tih porodica koje će otkupiti svoje članove ili te robove i on će od tih novaca održavati ili jednostavno hraniti te beskućnike koji su živjeli u džamiji, a ima i dosta siročadi i siromašnog svijeta, tako da njemu ne priliči da on jednostavno da to svojoj ćerki Fatimi jednog roba, a da drugi narod ispašta. Eto, jednostavno ovo je jedna divna poruka za sve naše političare ili sve osobe koje su na nekim važnim funkcijama da se dobro sačuvaju, koji je to veliki imanet jer valja Allahu dželešanu polagati račun. Sada druga situacija ima da jednom prilikom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio zlatnu narukvicu na ruci svoje kćerke Fatime radijallahu anha, pa je rekao Fatima ne priliči poslanikovoj kćerki da ona drži narukvicu od vatre na svojoj ruci. I čim je normalno to kćerka Božje poslanika Fatima radijallahu anha čula, ona je dala tu narukvicu da se proda i od te narukvice od novaca koje je dobila za tu narukvicu ona je oslobodila jednog roba. Eto vidimo koliko je Božji poslanik doista vodio računa o svojoj kćerki, ali u smislu vjere, ne o nekom dunjalučkom aspektu da joj je pomagao, nego jednostavno vodio računa da se ta ljubav da ima, da ona osjeti da on nju voli, ali u isto vrijeme da je pripremao da je ovaj svijet privremeno i pripremao je za budući svijet. Sada kaže se da Božji poslanik nikada nije
bio u jednoj prostoriji, da je ušla njegova kćerka Fatima radijallahu anha, da Allah bude zadovoljan s njome, a da on nije ustao, da je nije poljubio u čelo i da joj nije ponudio svoje mjesto. Isto tako kada bi Božji poslanik došao kod Fatime radijallahu anha, ona bi isto tako ustala bi, poljubila bi ga u ruku i onda bi mu ponudila svoje mjesto. Tako da je ta ljubav između njih dvoje bila je velika, velika ljubav, jedno poštovanje. Sada, jednom prilikom je Fatima bila na neki način ljubomorna na Aishu radijallahu anha i tako Božji poslanik je rekao: Fatima, voliš li ti ono što ja volim? I ona je rekla: volim. I on je tad rekao da on voli Aishu. Ovdje isto pokazuje kako, što je sasvim normalno i svi mi to osjetimo. Na primjer, pojavi se nekada ljubomora od sestre prema snahama, jer dok se brat ne oženi, ta ljubav i ta pažnja poklanja se sestri ili majci. Onog momenta kada se brat oženi, onda da jednostavno dio te ljubavi, normalno i pažnje i vremena odlazi prema svojoj supruzi, tako da se nekada majka ili sestra osjećaju zapostavljena, pa se pojavi ljubomora prema tim snahama ili prema snahama ili od majke, sina ili od sestre, od sestre. Sada na isti način se pojavi i sa druge strane. Žena, posebno kad se tek ožene mladi bračni par, žena posebno, ona hoće da ima pažnju, hoće da ima ljubav i ona osjeća ljubav, veliku ljubomoru, osjeća ljubav prema mužu, ali osjeća veliku ljubomoru prema majci, svekrvi ili prema sestrama, ako taj njen muž, sada muž, da ako on pokloni ljubav ili pažnju ili vrijeme toj svojoj majci ili sestri. Tako evo vidimo ovdje kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio svjestan tih odnosa, tih emocija i kako je on na jedan najljepši način pokušao da kaže Fatima, kćerko, ja tebe volim, ali zato volim i svoju ženu Aishu, našu majku radijallahu anha. Zatim ima jedan slučaj gdje je, da samo napomenem, u vrijeme Muhameda sallallahu alejhi ve sellem najčešće se ženili više puta muškarci kada je trebalo da se izmiri dva plemena. Na primjer, ako su plemena u nekom zavadi ili na nekoj ratnoj nozi, obično je bilo da neko ugledan ili starješina tog plemena ili neko ugledan da ponudi kćerku ili da neko iz drugog plemena zatraži kćerku od tog plemena, da se jednostavno uspostavi ta veza, da se prvaci recimo iz jednog plemena i prvak iz drugog plemena ožene ili uda i onda se na taj način uspostavi jedan lijep harmoničan odnos između tih plemena. Tako na primjer je bilo i sa plemenom Benu Hišam ibn Mugure, koji je tražio dozvolu da Alija radijallahu anhu oženi kćerku Ebu Džehela. Sada, kada je to načula Fatima radijallahu anha, ona je bila tužna, ona je jako bila tužna, vjerovatno i da je on i pokazao želju da se oženi, ali što ona više bila tužna, zato što je ona se sjećala da je svo vrijeme Ebu Džehel da je bio jednostavno otvoreni neprijatelj Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i tako da jednostavno ona nije mogla to da podnese i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je čuo za to da se pregovara i da oni žele da ožene Aliju radijallahu anhu kako bi to na neki način uspostavio se mir između ta dva plemena. Međutim, Božji poslanik je rekao, odmah je se umiješao i rekao je da od te ženidbe nema ništa, jer ne priliči da kćerka Božje poslanika, prijatelja Allaha subhanahu wa ta'ala i kćerka neprijatelja Allaha subhanahu wa ta'ala Ebu Džehela da budu udate u isto vrijeme za jednog čovjeka, tako da nije došlo do te svadbe. Samo da napomenem još uvijek da su, kada je se rodio prvi sin Hasan,
da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio izuzetno sretan i da je on tu svoju djecu, unučad Hasana i Huseina, da je on zvao moje sinove i da je uvijek zamolio Fatimu radijallahu anha da mu pošalje djecu jer je baš volio. Ima kazivanja hadisa kada bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem klanjao i svaki put kada bi klanjao onda bi Hasan bi skočio na njega i bio bi na njegovim leđima i da bi Božji poslanik produžio seđdu upravo zbog toga da on može da ostane malo duže na njegovim leđima. Uglavnom, dosta ima kazivanja o Muhammedu alejhi salamu i njegovim unucima, kako je bio kao djed milostiv. A inače, Božji poslanik je bio izuzetno ljubazan prema svojoj djeci, pokazivao je ljubav, nije krio ljubav. Pa su mu često puta prigovarali, govorili da je on previše nježan prema svojoj djeci i poznato je da je odgovorio jednom ashabu da je rekao pa nisam ja kriv što je Allah tebi oduzao milost, rahmet iz srca pa ne osjećaš to, jer normalno djeca su doista Božja radost, darovi je, alhamdulillah, da Allah dželešanu nam zaštiti našu djecu. Sada, evo, samo da privedem kraju ovo kazivanje, mada naravno ima dosta toga, ljubav između Alije radijallahu anhu i Fatime radijallahu anha, koja je među njima velika ljubav bila i sada samo da kažem da je isto tako normalno moramo spomenuti da ništa nije idealno, da ni njihov bračni život nije bio idealan. Ima jedan slučaj, jedan hadis se spominje da je Božji poslanik otišao kod svoje kćerke i pitao gdje ti je muž, a ona je rekla da on nije došao kući i Božji poslanik je pretpostavio gdje je on, pa je otišao u džamiju i vidio je Aliju radijallahu anhu kako leži onako u prašini i onda ga je probudio i počeo sa njega da skida tu prašinu i onda je na kraju mu rekao idi svojoj kući, idi svojoj ženi. Uglavnom, evo vidimo da se Božji poslanik nije bojao u današnje vrijeme odmah nemoj se petljati. Naravno da se treba petljati, posebno kad se ožene mladić i djevojka koji doista nisu spremni na život i treba da se petlja jedna i druga strana kako bi usmjerili taj bračni par, ako Bog da inšala da idu pravim putem, a i ti i muškarac i te mladi bračni par ne treba odmah da osjeća odbojnost ni prema svekrvi, ni prema svekru, ni puncu, ni punci koji im daju savjete, nego da budu zahvalni, da imaju nekoga koji im želi dobro, da ako Bog da taj njihov brak uspije, ta djeca koja dolaze da budu odgojena na putu Islama i da Allah subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan. Vidimo kako Božji poslanik kuca na vrata u ponoći svome zetu i čerki i upominje da li ste ustali, klanjate li sabah, jeste klanjali, noćni namaz i opominje i na sabah, opominje i na namaz, tako da i mi ne trebamo da mi kažemo dajte im njihovu privatnost. Neko oni imaju svoju privatnost gdje privatnost treba da bude. Međutim, u svemu ostalom je obaveza i roditelja od žene, od mlade i roditelja od mladožene da se oni uključe u taj život tih mladih bračnih parova kako bi ako Bog da inšala uspio brak i tu djecu koju oni budu imali kako bi ako Bog da inšali bili dobri sljedbenici Islama s Božjom pomoći. Evo samo da kažem kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio već bolestan, da je jednom prilikom, da je bio toliko bolestan kako kazuje naša majka Aisha radijallahu anha, da jednostavno nije imao snage, da bi često padao u nesvijest pa bi ponovo dolazio sebi, ali kada je se najavila, kada je došla njegova kćerka Fatima radijallahu anha, on kad je vidio nju da ona ulazi, on je svu svoju snagu upotrebio da njoj iskaže, da joj ukaže dobrodošlicu, da se obraduje, da pokaže još jednom ljubav svojoj kćerki. Pa je došao, pa je opet je poljubio i onda je rekao, pozvao je da joj nešto šapne na uho, pa je šapnuo nešto na uho i ona je počela da plače. Pa onda on opet pozvao, pa je šapnulo nešto drugo, pa je se ona zasmijala.
i nakon toga ona je izašla, otišla svojoj kući, ali kako je ispratila Aisha radijallahu anha, naša majka, ona je pitala: Fatima, šta ti je rekao Božji poslanik? Onda ona kaže: neću ti reći. To je bilo nešto, ta ljubav, ta posebna veza između nje i Božje poslanika i ona to je njihovo. Nije ona htjela da to dijeli i sa kim. Uglavnom, poslije toga, poslije izvjesnog vremena, Fatima je ipak rekla Aiši, prvi put kad mi je rekao, pa sam zaplakala, on je rekao da on neće se oporaviti od ove bolesti i da je došao kraj njegove poslaničke misije i da će on preseliti na ahiret. A drugi put kada mi je rekao, pa sam se zasmijala, onda mi je rekao da ću ja biti prva od njegove familije koja ću se njemu pridružiti, pa me je to obradovalo. Eto vidite, iako je Fatima radijallahu anha i bila majka, imala djecu, imala muža i bila mlada, po nekim kazivanjima da je imala 27 godina, bila je izuzetno mlada, ipak ta veza, ljubav prema njenom ocu, ona jednostavno, kad je on preselio, odmah nekako poslije njegove smrti dženaze, ona se odmah je razbolila i tako je to otprilike 6 mjeseci nakon preseljenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na bolji svijet i Fatima radijallahu anha i ona je preselila. Eto toliko, molim Allaha dželšanhu da ako sam napravila neke greške da mi oprosti, a mi se ako Bog da inšala vidimo u nekom sljedećem videu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.